kajing pentip bahkan don ka solo arts exhibition kaban sepenlong samla kambiang bor lengdo hakan new prabat kendai terik me arjar andre kajaka ban penlong ye gane ka solo arts exhibition kandai hanungpo muda building hard flow kapor ban sedang kan long nadu kapor kendai statement step adu kapor new baje janme don ru ka live music kabar sedang nadu kapor sam baje do ndru baje janme kumtangi awer ya khot yepi bapin sakhihi yaki kambani bleshibun cha e la we jong ha kublai pi baro kakateng jo ngade ikam yang paling do ngade visual artist ngandan ban mentip syapi ba kandon kan solo art exhibition ka jonga kapan salong nadu kan nyau terek adu kandai terek ubnai mi arjat penriu kasedang nadu kapor kandai step adu nyau bejajan mi kajaka kalong hanongpo muda building third floor kajing kapat kalong ba pinyawan ban sakhi dalam kejong kikmat yaki kam ki ba ngale bat pila ro panthit akador ke babyang kajingwan kejong pikan aiman siminga ba dangla penjana shushu ya kasap ka ba ublei ula ayanga kublei shipun ngin sai kendo agite kisi kijing mentoy buyo na pa hab dang jithan ya upap sa gunung la